Amanda na nzeila itailete akekala mutheni county ni ya Masaku Mutongo TV sietwa kwa ni Daniela Mwongela. Naindi ngewaisu ya Daniel Mwongela yamba tunenga ebuso ya kwamba kosa uthiumo wandatika nini ndukathi vasa nitusokethete na Mauvoo ange thene wa Vilingi wa Mauvoo. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba niwisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandiria nanema no manedwa bande ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio siake suwani ginyamo sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata ikilala wa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwataneo Devina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwataneo ya mukamba nitwavika Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Kasewe, kwaka, kwasembanga ukeba? Ya, kwaka, na yukase, iwe yangata. Ebebe, na ino ndote ungedeka. Na yukase kedeka ndo mwana, ndi chauki na dhina kwani? Ya, kita ini chaika na nondo, timu wakuna bungi wende. Ndia utabisi stress niso kuwa, ndo thame kati muuketa wase no. Ndo like kilabu kinene tamani, yo kase, ya, hey. Nikienda ukwate kaseta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwe ile star kienda thandatu hash. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Ni na udhocha ingi tuendanie imwe. Enenthi mamusi wa mwingi kauntini ya Kitui no maende na kumia uitano kwa serikali kwisila kula kwe maobisa mausesei mametane na angangania alamethitwe maitwa isya ubenani kwa kukengethia enenthi nza wa bengi umwe kisioni kiu otondo lina musangi ukutwelesya nikana angangania asu metwikithasya matwaisye uya wa kukunia malebe simu na laptop kana promotion na indi itina maimabena enenthi mbesa. Ekalima musi wa mwingine malalamikia kwithiwa mongewa kana kukonewa ni andu matesa asindu muthemba wa simu na laptop. Andu amonga masangali onza wa vengi wa Equity musieni wile ithia wekwite sindu ii. Oingi ni methia wana andu makwelesi andu kila maindese kana kwa esitwa ingi ni masi amena promotion ya simu ii na laptop na mundu vai kindu kuiva asinda. Itina wakuvika vaa mundu nunenga weka kadi ascratch ovala utavaso kila wa asinda. Itina wa usindi uwende utavaso asinda sindu sia mbesa siana na kuwa aive nusu na kambuni ilete saa simu ika na laptop ni kuiva nusu isu ingi. Kibeti chakwe kinangewa bana andu mena ngali makwasya metho ose simu na menenge mundu kati igwa na credit na wa crash kati simu kwa wasinda simu na laptop na bebi ndengi na inamo maasya wa crash wasinda simu na kibikibi lakini maasya wasinda simu na credit na kinaiwu na kiu ganenga ngilinya kinane simu kinane lisiti baki ndo kinane kineno kiemo kwa madai na kiukulia kiakemewa kialungwa kone nda ukulia andu maitu ma Kitui kana ma mwingi bena ingi si ba mwingi wauka mwingi kuthoa sindu syaku wethe andu mengali ni mauthoa simu kumano namo isu ni mikora na ngwacha serikali ndikanengane license cia muthembosu nondu license isu ti license nzeo na nisia kubena andu maitu na tuikwenda andu maitu maubenwa kino kiondo nyokule serikali na andu maitu isu bikungeo bena ingi bingi Enenzia na vala maingi moma vikite kuvena kwa nzia ni mamenda maobisa wa polisi kukunikila kiko kike uvenani. Nitawa mwende ino kievano na nengwa kaindo kauka scratch unewa ni na scratch wanewa ina sinda laptop na simu ya tablet halafu newa inenga nengili 40 na siandie nasio kioko ni no kie na ngilile masia menda ngilisi onza si 40 manda byo kana ni dinete si 20 isu ingingebiwa nye ina leile ila nende kwa Safaricom ina makulise manda byo babe ina andu mo maombete ba meyete balelu makuta siendu isi usu no kora ko indi nebye kieba muno ba mwingi ire ukora usu no bikete na tikendo kesio atandithia na vala mama na vikie kusemba ila inenzima mwingi manomba ni na kwenda kwete nduthi ni manekiwe mbini ni maobisa ma polisi ma musini wa mwingi wakora wengi wanakuja hapa tutaka askari washike waweke ndani ama wafuguze kwa sababu hapa ni hiyo ni haramu biashara ya haramu sio biashara kweli tunaomba serikali vitu kama hiyo ikitendeka kwa mji town pale yote ikaonekana wizi unatoka mbalimbali si hata watu hapa watu kutoka mbalimbali. Kuma musini wa mwingi ulawi kauntini ya Kitui ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Atandithia ala mathowasya miti ya kubanda kauntini ya Masaku ni maweta kana ona kwithi wa serikali wa kaunti ya Masaku uende na kuthuthia enenthi mabande miti utandithia wa miti isu ya kubanda winthi muno kwianana na mwene kibila wa atandithia asu ni kana uthosya wa miti isu withitwe winthi muno mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela nukutuelesya yu athosya mamiti alamate yava sokoni wa Masaku ni mekwelesekana uvandi wa miti va kaundini ya Masaku ni wolokete kwa kilungu kinene masianisya na miaka ila ingi. Unazia biashara jitu ndo inaende tene kuma COVID-19 yoka biashara ni ugite okethia ni yathe yanga ndiba ini ukethia izi ndo tunateza yuti goto ta ukethia andu maiyo panda nesa
na yue twate oyithia metwa economy no yethuku no mendo banda lakini ukwati yo winde muno wo ingi otondu mwene kivila watandithia ukwelesya kuma ivindani ila uwa wa corona uokiva nthi ya Kenya biasala wa utamiti ni wanangite nosu ni wonani wawo kana ndamiti va kaunti ya Masaku ni kuolekete kumana na ngalama nene ya mwikale ila yende na kuambata kila ivinda ko twalinganisha na miaka lengi ila kutani na corona mwaka uyu twithiru na mawito manene nundu athoi maina athoa miti nesa kulingana nundu rathoa cia miaka lengi nundu nethoa nini kwa nini ita imwe wa thandatu kwambia mwezi wa katano wa thandatu kuina athoi nesa nundu andu ingi nimeucomplain kwina corona nimana complain ya kuina mbua na kwetha uthocia wa miti wetha wina wito munene ni undu ula utona kwikia kaunti ino ya Masaku mwisioni munene ethiwa mutu usu wa kwa mavanda miti nuendeea na kukwatwa mbau ni ene nthia ndaelesya kana serikali yu nielete kulikila kati na kutetheesya ene nthia nikienda kwikithia kana mawithuluko mainaendeea na kwanangika jita jujeju na kuilio mitende kuwa muno nundu kuina mbesa nundu wa corona ona kuya mesieni mayu banda muno nundu maiko kondu manoka tene undu manoka tene manoka ogezethia ni tukwata mbesa nimeuwa muno na nimeubanda muno lakini ju ni ntheu muno kuwa nundu ebinda ya corona kou ni muizo kwa mawithi ululuko likali ko nundu itoro no tutethia tukezethia ni tukwata o kindu wisethia ni mawithi ululuko imetha mema seo nundu andu nimekuwa na ito yeza ithia twitha twigwitwa moyo kwianana na umwe wa muvea wa ukunikili wa nzeve va kauntini ya Masaku mituo mithuku ya mikale vamwe na kutema miti vate kuvanda ni kuothothe mwali kuma nzeve ta kukosa mbua na mbua kweka kuwa kwa ivinda yila yailite undu asisia o undu twa focusite ni okukwa kwetha kwile nitukwithia na dry spell kuma mwezi wa thandatu kwendea mpaka mwezi wa 11 izita mita thandatu kana 5 na kwithia kwina mbua na ni kwithia athano la munene kuma va kauntini ya Masaku Mutongo TV sitokwa ni Daniel Mwongela. Tanzia imwe ya kukilia na kwa ilia inengo katiwa amwika kisioni cha Kangundo na nikana kuolanga amwika mayikonia na mituo mithuku yu amwika makisio cha Isinga ni makwata maubundisio mamana kuma kwa amwema andu mena utuika na asie yulua kwimanyisia kuthauka miyo ya mbathi tatalumbeta ibinda yilama tena mawia makutethia na muno ibinda ikwina wa corona. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kangundo Boni Mutisia nukutuelesya undu amwika aya meutetheka na walanio uu. Amwe mameta metulilo na kaingila ya kwatangwa kana kukunonesa yuma siwasya museo amwe ni mendeo kumana kumetumia kanisa ni wa Salvation Name wa Isinga ni twakomana na amwe maamwika la maende na umanya kutumia miyoi ya wini thiwe yu zethila na matile na nondo minjo ya menini zethila yu tamino so mani tiyo mwalimu weyo kambundi anje kana ni thene wambe kumane mbandi yo bina lakini ndia zia bina muno nondo wanato mititia yo kume kwa rambe no dina kumya waje no dina yu jo wethila ongwate mwalimu weyo nondo akoma wa kanisani Tanzania mwe ya kukile inengo itambele inosi wena sei na kukwatia hani ni mande na kuyana ndeni wa inengo ovamwe na wini. Ila kunokio corona rona miyo sietwe lakini nyene na maniyo doka chombo ki lafu na chose na kidoka na ambisio doka chombo ki ni munini muno kitawa sidra kenda nibundisia alando angi matesi na chombo kiki kandwa basamon Kilondo wivinya wawo na utuika wa kuthauka miyo iti wa kusembea ate wa umanya ni wakwata kindu cha fata. Watu wote sio same
we have slow learners na kuna quick learners. Na sometimes hapo ndipo kuna kizungumkuti. Slow learners wanakuja slow na inafaa wapatie enough time. So hiyo kubalance ya slow learners na quick learners ndio pia inakuwa changamoto unless mtu aweze kuelewa. Amwe mwikongo kumana na Mauvoo ndisyo ala matoya gwa kwithwa mevinya na nundu akwenda kumanya kindu ki amwe ni masiokie maende ya na Mauvoo ndisyo na maundu mailanga. Na atakanyiza vitu to ya weta euphonium. Kwanza ile yenye na boy kana ka muthenya mbene zingu kwati muthenya ucu nekala. Inde ne muzira na iwe na makwa meyo engezoka. Pongelwa euphonium na bariton. Nona ikanita tene nundu no niende thogotala. Twende bunga report na no zene ndogeza. Ukwatiwe munini na seya maende na kumantha ilovia sia kuthoa miyo ila ithewa na thoa munene ni mosie kuea tondu wa vata na mamba kuthoa miyo minini ya kuvundisya ciana cio. Nundu ila nanenie na mota chairman nimetikilile kuona tisuvia muika witu atambeiye na miyo o itatu ya kuvoya na nekala nthi na atumia na twane na nie na atumia na metikila ulika mevukoni tumie mbesa nikenda ciana citu cietho nundu wa kwika o yute kunena tina miyo monza ila tiwite ikuite ngarama ya silingi 200 Vate mianda tuo vathe inengo na siende na usuvika nundu siavalukile mokoni ala maseo. Na nendie first connect nundu masasya niyo wathi mwene band ite connect ndisa kumata band ni muno na ndithauka band kwi Kenya Police Band no ni join no nilikeyo nami na skulu kana ngaende ya nauthokia makanisa. Amwika maende kutumika tangeleka nyonzeo kwa mwika langi makusa ngonde ni wa isomo ona maondo langi metho ya matwaisi na kumatafya kana undu ti umwe. No mwese ma youth nowadays undu makeche kopalokanga nundu wa ndawa cia olevia sindu icio cionthe lakini thanks to our ma captain maito ila maite kindu kecha band niki attract ya andu aingi nundu tuyambecia twaenge muno lakini ila anatui ila mewie netwambecia band nwese andu aingi ila mewa tuibova mitolilo ni mewa moyo so tukwata mayouth aingi mayoka kuona tuka train emwe. Kisomo kiende na kukilwa na kutethia ciana nini ila si masukulu-ni ovamwe na amwika ama isinga momeacia maikweti kilumio na kwailanja uniwo Boni Mutisya, Mutongoi TV, Kangundo. Ekali makisio cha Kenyambu ilaye kibwezi no maende na umeka ila silikali ilikile na kuthinikia thina wa ungeiwa indo ulano uende na kweka thi ya muno kisio ni kiu. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Mutongoi na ene nthema Kenyambu na masongoleni kwa kibwezi kauntini ya Makueni ni matelemea kutoa ise maandamano mamu kwa ivinda methana na yukite etho silikali kusilamovia wa polisi ndithe wa iminete kwikiambine ula mwisilulo ungeiwa indo isioni cia kibwezi. Mainena na Mutongoi TV musini wa Kenyambu na maweteta vyana ulungua simu ile kuma mamena kunangana Mauvoo kisasini cha polisi cha kibwezi kukona nyamusi lulusi wa ungeiwa indo na vela kufikia umu ndhe utaesa kwikiwa mbini. Enendhia manena kima tongoni uloko ivinda imo wekanza la isiosia thange kibwezi Joseph Kavutha ayoyondo serikali yetheto ilelete kithitone cha kumwikia mbini mwisi lulusu onaitina wa kwithiwa esiwe. Polisi ya kibwezi nimekulia ni chao malete ukwata mundu na niwezikie momenda mundu eze ukwatwa ni enende na mepo kila kitu matati ya ni chao nanda mutheo satua nitiumba ni andu ndongoesie tike maandamano mamuo na tiyosa balua tikulia male yitu enda tiyosobewa nundu taile usobewa utuko na muthenya na polisi imanaenge niteki na mwito wa community policing wethia mwenende ni wa mtha polisi ni mundu to ila ba yulipoti mosi yawe pata ingi Kavutha wenda maofisa ma polisi kutoa ise ukuni kilimwithianu kithekane cha makongi cha dua na kila nende sioni simethito maesi ndosio kukonya ungeyo su wa indondu withitwe uitwaewa Iwe polisi mwaile usisha pasi wendene wa ndua pesa security personnel ila sunga utuko na muthenya niki andu asu niwo masunga muthenya omwe mata kwata ala moja kwani kobeka telikebo
nundu beoneka nemba nu na be ungi wepo na bala indo ikwe wane bala insecurity yeva no baka pasaneo ula wandua eko uchunguzi munene na ikaulambulate na mapolisi mazizi ni chao andwa security pasaneo hii sieleo kwati andwanik naemba mara kwatia no baka withie ni part and parcel sia ungei Kavutha ni wakulenekana Mauvoo wa polisi wiki ekithito thukumini waguo kwikithia ungei wa indo ni wathela icio ni cia kibwezi na moithiloko make. I mean once and for all with the ndundu tukacioke kaingi with the police ya mina na ndu emekala na Mauvoo nundu ithie tenda Mauvoo na ithie twatenda Mauvoo na ndu mandua miaka mingi namo enendi ni makule Mauvoo wa koti uthamesie kwani esililwe tutoma ungiela mena ikiumbini kauntini ya Kitui maikona nyono ungei wa indo kuma kauntini ya Makueni ikwani wethamio kotini wa Makendo ulo isioni cia kibwezi. Hiyo kesi ilibukiwa Kitui na inasemekana itashungulikiwa Kitui, na sisi hapa ni wakaaji wa hii area na tuko na kilio. Tunaomba kwamba serikali yetu ikishirikiana na serikali ya Kitui iondoe hiyo kesi huko kulingana na sheria, kwa sababu kilio kiko Makueni upande ya Kibwezi akiko Kitui, iletwe hapa. MCA wa isio cia Thange Nicholas Maitha nake ni wamuthithiane nthi metho ngwata ni onzio na maofisa ma polisi ni kanako kuna ripoti kwa metukila mwemo metho wa maitwa isia sikotai cia ungei wa indo. Nenda kunenga na witano kwa andu maitu o maizi kwithia dua kana balabo na musi indo cio metho me careful mundu be andu ndeni wakisio kitu me onanga information yoro ngombe ile cio onanga cia kianzia na nikenda indi bamu na tandizia alame kwa kuthoa andu ne conmen makatezi anzana mu maka ngombe situ ka kianzia kunenda ukulia matange nikenda withe itwa so ngombe situ aba kwatikana report yoyote ya andu meonekana ile ta suspected kama maenda kuna biashara wa mudembosu itwa ile ngani report hizo kwa itesitu cia polisi ona kwa information hizo visini wakwa ikenda kuteresi anu maitu wa ngombe na kila kingi nenda ukule kwa serikali wito tutuneza ulikilela taemenzi tuambie kulwa nduze nenda ukule serikali wito nikenda kushukiwa wala mununu ndo wisikie nenda ukule nikenda serikali likilela ngune tiko chunguzi wa mituki mali yako iko uta kalimaki sio chapa ngani to ulikilela nikenda tutumia vinyolo to na utumia taemenzi makisio kiko kwisila kuyana katiba kaitu chapter 1 nikenda tuone achi chiga kondo andu mai. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Naindi niwe kwatwa witu kana thina usu wa ungei no thiniki wa kisioni kiu tiendea ni kana thini wa kilungu kitu umundi cha kuea mwana dakitali witu kuma sibitali ni wa Angels Clinic wa musini wa Masaku nukuelesya kana nukukuelesya we musiai useo wa kutonya mwana nzanzo kibathukanyo ila mwana wende na kuyana. Umundi ningwenda tutena nisiobo wanzanzo cia ciana nondu nzanzo ni kindu kila kitonya kusia ciana ciakwa wau no kethia ciana citu ni ciana no ima museo wa mwi kwi nzanzo ningi na nzanzo ni ciailone nganwe evinda ila yailite na ona kauko kwitu ni tutatita situtwe namba vikia 100% ciana citu kukwata nzanzo ila ciailite mwana asiawa kanato musobiana na Mauvoo ni wailo kwa nzanzo kana kam nzanzo yambe inengana kana kamino shawa o umutenda wambe kana wakeli ezitu meta polio yambe kana baadhi polio na BCG wa kusia wa TB kugela kana konde kasiawa nikailo nengwa nzanzo iswile na dino nengwa nzanzo iswile nitwekala ingevinda chuma 3 kana kabya chuma 3 nikethia umwe wako na viki na kwata bina akwe thotona kukwata nzanzo ingi na boni botu nenga enza kana nzanzo sekibathukanyo nzanzo yambe tukanenga na mutumita rotavirus vaccine. Rotavirus ni mdudu wetae wau wakwetua na niwa natwe uwasi na situ kwa vinda inavitie na miaka vitie dituna biche kunenga sana situ nzanzo no ya rotavirus na izuni nzanzo nenga no chuma cha 3 na chuma cha 10 na kana kwa mina kwa nzanzo no ya rotavirus
wethia nikasiwa na Mauvoo makwitua ambao ni Mauvoo ala maetae thina mwingi na mawasya na nyingi kwa kwito. Nzanzo elenke kana kailo kwata ni ya pneumonia na zitomita pneumonia 10 na yenenga nawe chumwa cha thanthatu na chumwa cha 10 na chumwa cha 18 na nitongerera waingi mwaka umwe na miezi 3 at 15 months. Na yanene nzanzo isi aciana kukwata ni pneumonia ila yetawe ni bacteria tumita pneumococcal na kwe vinda ye twina mbia nundu ciana citu ni kwatete nzanzo lakini tesi onthe na nundu wa nzanzo kunenga na nzanzo miaka ya 10 na bitie tunaje ciana ninge nundu wa pneumonia yeta ni bacteria tumita pneumococcal na ila tunambia nenga nzanzo withia ona kind of what in situ ciana ile cekuka na bacteria pneumococcal ni nini tiondo inatwana butene na ninge ni ciuka no waute hivi ni muno na wethia citina mithene ne tatu cia kwata bina anicianuka. Naindi nienda kwamba usoma amwe mama utumani ala wethi wa watuma kwisila utumani nambani tu ya utumani mukubili 395 pe mwakwa sia mutongo yesawa byo ni byo skako kuma ngaliko sia kiaoni kibwezi ongea sia ni Sami Mulinge ni Kavoloi tumukwetie byo tweba na ango wakwa na anti wakwa na ungiwa sia mutongo TV news station ya itu kutwete Mauvoo kwa ulikunesa ni Charles wa Kitute kuma Sombe town Kitui na ende asuno mwe mama utumani ala mabikiana utubikia makulo maingi matumitwe yulo nena nya ulokwithwa utwaiwe ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa makulo asionde nosongeka kilunguni kiu bonde bongo bika muthia wa kilungu kito cha Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi ula wandethe cia kwalula kwanzia ya meko ni Sharon Dida nyeni to Faith MAKENZI wa Mutunga tukomana ingi mwendo wa saa 3 ndini wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tiwanesa.